आयचो दुसरो दीस पण गव्हर्मेंटा कडसून अजून पासून कोणी एप्रोच जावंक ना. बाकी हेर आतां म्हाका दिसता बाकीचे हेर पार्टी जे आसा ते म्हाका सपोर्ट करता म्हणून सांगलेलें आसा आमकां. थोडे दीस येतलेच येता. गव्हर्मेंटा कडसून तशें पळोवंक गेल्यार एकट्यान केल्लो फोन फाटल्या दिसांनी पण अनऑफिशियली म्हणून सांगला म्हाका आपूण तेजी खबर घेवपा खातीर. पण हांवें म्हटलें अनऑफिशियली अशें हें करूं नाकात, कित्याक ऑफिशियली करात जाल्यार हांव बसना हांव उठ्ठा म्हटलें म्हाका प्रॉब्लेम ना. पण तुमी एक डिक्लेअर करा आनी तें करून घ्या. प्रशासन म्हणटा ते ठप्पे जाल्लेले आसा आमचे, ते प्रशासन सुदारूंक जाय. कारण लास्ट टायम थंय जयललिता बी तशीच ही आसली तेन्ना जयललितान आपूण सगळो आपलो कारभार सगळो दुसऱ्याक दिल्लो. तसो तरी कितें करूंक जाय. तो ये पहला शायद ऐसा प्रांत है जिसमें ये मालूम नहीं है कि सरकार चला कौन है. तो ऐसे अनइलेक्टेड लोग जिनका कोई मतलब नहीं, जिनको लोगों ने चुना नहीं, इलेक्ट नहीं किया, वो सरकार चला रहे हैं. करप्शन पहला न्यूयॉर्क में थे, वहाँ से सरकार चलती थी. उसके बाद दिल्ली से सरकार, अभी वो तालिगांव से. अभी जनता मांग रही है तो आप करो ना. एक्चुअली उन्होंने अपने इंसानियत के नाते एक्चुअली रिज़ाइन होना चाहिए था, नहीं तो दूसरे को चांस नहीं देता. वही भी नहीं कर रहे. और मेरा डिमांड क्या है, मैं सिर्फ प्रशासन के लिए बैठा हूँ यहाँ पे. प्रशासन सुधारो. प्रशासन आपका सब पोर्टफोलियो उनको दे दो, मिनिस्टर को. मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ. 34 पोर्टफोलियो जिनका कोई मिनिस्टर नहीं. हम सब आपके साथ. Rajan ji and all our friends are here. And I compliment him for the path that he has chosen, and that path is to bring back semblance of administration and end constitutional and administrative anarchy in the state that prevails. We have a crippled administration, we have paralyzed governance, and we have no semblance of rule of law or of any semblance of governance whatsoever. The most opaque thing is no one knows who is ruling Goa. No one knows who is taking decisions. No one knows who is deciding the fate of all Goans. And if anyone is responsible for this absolute anarchy, rank unconstitutionalism, and paralyzed governance, it is the lust for power of a corrupt BJP and their national leadership led by Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah. I once again compliment our colleague, our friend, who is the best well-wisher of all Goans, bereft of caste or religion. And Rajan ji has undertaken this, I would say, holy protest for restoration of constitutionalism as also rule of law in Goa. We all support him.